Riboy Super Talent Show Season 2. Riboy Super Talent Show Karensan Penisap Hapo Riboy District. Ya kene Karensan lawan Rajapi da Riboy Entertainment Society. Ban peni bat sai kisap jongpi kene ka society ka kentu ya ki khun ki hajar jong ka district Barok Kawai na du kena kisamla pat ki balasan ru kumju panwan piu sya kene Karensan penisa ya ki audition an penlong ha ki khatnyo teli ke jaka jong ka dong Riboy ha ka khatnyo risau arajar khat kendai ha umdan ha ka khatnyo risau arajar khat kendai ha umsau nongbri ha ka khat pra risau arajar khat kendai ha bernihat Haka khat kendai risau arajar khat kendai ha umling ha arpu tarik risau arajar khat kendai ha bari dua arpu artarik risau arajar khat kendai ha jirang arpu lai tarik risau arajar khat kendai ha pathar khama haka arpu sau tarik risau arajar khat kendai ha maulasnai arpu san tarik risau arajar khat kendai ha bhoirumbong arpu riu risau arajar khat kendai ha umroi arpu pra risau arajar khat kendai ha mahoti arpu kendai risau arajar khat kendai ha umsolaj Laipo risau arajar khat kendai ha sonidan Laipo wai risau arajar khat kendai ha umsning Shitarik naiwing arajar khat kendai ha umlaper Artarik naiwing arajar khat kendai ha nongpo Bat sautarik naiwing arajar khat kendai ha umyam Kumta ka society ka kentu ya Barok Khun ka dong Riboy Pansim ya kane ka kabu pansai kisap jongpi Da ka ba piwan sim benta ha kane Karensan Riboy Super Talent Show Season 2 Kublai Shibor Riboy Super Talent Show Season 2. Riboy Super Talent Show Karensan Penisap Hapo Riboy District.